Malolo mali e aho e ki moe lele i tonga hono kotoa, fia ke o taritali lele ki mo tolu, ki o mo ngahi o ngongo mo le dio, kai uma a television e tonga ki he hoani. I he wakaiko ia ki ngahi ulo i o ngongo. Fe folai ene a fio king tupo wono, mo e Palestini o Siaina, i Beijing ki a ngahi whalagalaka i whengai ake mo whanua whakatau osi. Whatai au ngā i e he whamau angatangi, ai tōtu oni ne whai e whamau angalahi ki e pange pule whawhanua a Tonga o whikau aken mai hopo me komsoni ki no whawhepaki e tai whaita tono. Pea me ai tama pirinisi kalauni o whuaki atu e ngahi pale o i whanau wako ne tōki mua hi kolisko tupo ki he tau whakaako wanua wani mā. O kuta e pe ngahi talanoa kehe ana yangi pehe ai tau wakai ki ngahi o ngongo me malae o sipoti pehe ki he tuunga ko ia oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Kua tu utai ha ele ena a whiwhi o King Dubowana mo kuini na naspau u ki he kolomua o Siaina i Beijing, o whewholawholai ai ene a whio me Palestini o Siaina Xi Jinping, o whakatewhito i he ngahi ka veinga o i langa ngāwe i he wāwhingai a ki aiongo whanua. Ko e whaiki ka talanoa ko ia mō popua aho. Ngalo tonga e polokalama ma ki he koe ni ne whakamamawha ia i e Palestini Xi, ai tuku pā ko ia a Siaina ke whingai aki wāwhi mo tongani i ana whao o ngahi palani langa whakalakalaka o ku whenāpas lelei mo i whemau a tongani. O whakapapau iai ai hoko ato e poupou ai pule anga Siaina ki he ngahi sektoa kehe i tongani o ku whingai aki mo Siaina ki he whakalelei mo whakalakalaka ki mua ai tuunga o ngahi sektoa ko ia. Nā e tuku pā ai a Siaina ke tokoni mo poupou i he ngahi ngāwe ki he whakalakalaka i tuunga whewhakatau aki mo ngahi whainga mālie invesi i tongani. Sektoa e ngowe mo i tautai ngahi langa lalahi e pule anga, ngawe aki o mauanga iwi maa, whakalelei o tuunga mo uinelei mo ngā awe toka ngai kina o i mo uinelei, ta ki mamata kai pehe ke ngahi ngāwe whelawei mo i wheliliwaki o e ea. Ma atonga ni o hoko e poupou koe ni mei Siaina ke te whakaiwi ai ai whakakakai ai o ngoi whanua, i he whakaha e Palestini Xi e toi whakalahie ni e ngahi whainga maarie ki ngahi polokalama wheako aki i he tawha aki o e ako, sipoti, tautupu, mitia, mo ngahi ngāwe ki he langa hake o i tuunga whakaekonomika mo whakasosiale ai whanua, ai a koe ngahi polokalama wheako aki koe ni, o ku mao whainga maalia i ni ihi mei tongani ke nau lawa atu ki Siaina, o kāu atu ki ngahi polokalama ako, pe whoki ki ngahi polokalama ke he kehe pe malawa ai ke nau wako ai me he ngahi kawenga ngāwe ko ia i Siaina, o tokoni ai ki he langa hake ko ia ai ngahi kawenga ngāwe tatau i tongani. Kua tani whamau angatangi e tangi ne whai i he pange pule whawhanua a Tonga pe NRPT mohono kautale ki tā. Whakatai au ngā i ai tōtu oni koe ne whai e he tui whakamau lahi i sune o tauni. O ku whikau aki e ni mai hopo i hona wā mai komsoni ki hona whawhepaki i o e tai whaita tonu. Hili hona tukua ki i he komsoni na e tai whakalau ai tōtu oni ne whai i he pange i hi September ko ia o e tau kua o si whikau aki e ni mai wahe pa anga manu ia pe ko hono whapale ko ia o i kau ngāwe ai pange. I e tohi tōtu oni ko tuku mai mei he whakamau anga whilawe i moi hoponi, ko e hoponi ne mga tōnga ia i he wahe pa anga manu ia koe ni e kau ngāwe ai pange, ke whakailonga i aki e toru ngofuru mani matau ai whaifatongia ai pange. Tau te whito i he mahino na e hulu ai tānaki koe ai pange, me tau whakapaanga wana wa tolu aia na e whiunga ia moi wanoa miliona, pia i he wafe wa whālewa na e te hulu pe koe toru ni ma miliona. I he ngahi whamatala i he tohi tōtō ni na e whotu atu ai mei he pange ki he whamaongatangi, ne o si whai pe ai kole whalei whakalau e ko wana o e pange te tafu moiaki ki he whalei whakalau maa o lunga e pange, ki moa pe toki tuku atu ai whotu ki he wahe pa anga manu ia, o aleai mo whataha ke he kautare ki ta puato e pange, ki moa pe toki whakahoko e tōtō ni. Nei mga tuo ngai hono tali e he poate i he ahotaha wa September tau ko o si, ai whotu ke whakapale i e kau ngāwe o wahe taki ni mawhi ke whakailonga i a ke tau lahi kua o sia e he pange.
Ka na e tuku aki i ai e he komisoni ki ona whawhipaki i koe tai whai totonu. Koe ngā unu ia koe ni o kune mau i eia ai lao e panke pule whawhunua Tonga. Aia na e whotu ai e he komisoni, ke ta ofi e panke miha anau toi ngāwe wahe pa anga manu ia ki he ene kau ngāwe i he kaha o, ke hiko ngāhi pa anga manu ia ia koe ia, o ku mau ia mi he tupu koe ia ai panke. Nei iai mai whotu ai komisoni ke whamo anga lahi, ka iai hato no i he tupu whakapaanga e panke, ke fua ia e he panke mo no kautale ki ta o kauke i he kōwana o e panke. Ko e whotu eni ai komisoni ki he whamau anga lahi ke wakai i whakani lei ngā unu pe whaitutu uni kweni ne whai he panke i e nau tui o kuta e whakalao. Ko ngāhi tukua ki kweni ne whamahino pe mei he panke, ko e nau tūtu uni ko ia nei whai o ku whakatatau kotoa pe ia pia i loto pe i he nau tūtu uni o i kai ha whahinga ngā ue ai kene mau i ai lau e panke. I kai ngatai, ne nau whakahoa tu ki e whamau anga tangi o i kai hama whai ai komisoni ke nau whai tōtu uni i he hoponi pia mo e nau whakaha koe ngā ue ko e ne komisoni o hoko ia kene mau i e ngā ue whakalau ne nau mui mai ai o whakatatau ki he lau ai panke. Nengo kotoa i ngāhi whetūkua ki koe ni, ka nei tūtu oni e whamau anga tangi, koe ngahi tukua ki a koe ni ne i kai to tonu ia ke whakahō atu ki e whamau anga pe whai ha whakailo. I e mahino na e tono no o i kai whakahō atu e he komisiona, pe komisoni ha mooni i mea, pe whakahō atu ha whakamatala whakamooni ke whakamooni i aki, ai ngahi tukua ki i nei ngā ue ta e whaito tonu e kōwana i e ne komi whalei, pe he ki he wahe pa anga manu ia koe ni nau whai ki he kau ngāwe o whakatatau ki he lao. Ke he nei ei pe ngai whakamatala ke he o ku hā i he tohi tūtu oni koe ni o whikau aki mo i hoponi, ka nai tūtu oni e whakamau anga tangi o tāli he tangi koe ai panke mo i ne kautare ki tā, pe a toi tūtu oni, he i gai hamo ua e to tongi o whilawe i mo i hoponi o tatau pe, i he hopo koe ia ne whai i he whakamau anga lahi. Kua i kona e ngā ue whakawhai to o e timi matao tau whakawhare maha ki eni me New Zealand ne whai ki he mo ui e ki tala vauta o hongo fulu maua i tongani, hili angia ai whiao e toko tahani mo e palopalema ki hono kofua. I he lolo tongani ko ne whakakeake le lei hili e whaito o koe ni na e whai. Ko e whakaiki ki mo Petipa Lake i lo lahia. Koe tala vauta o hongo fulu maua koe ni na talu ene whiao mai mo hono whakatokoto i whale maha ki vai o la, koe uhi koe mofi mo whakamokosia na ane mau. Nai whai whakaata ia o whakatokanga i palopalema ki hono kofua, aiane iai ai pela ne tupu pe asi i hono kofua. I e whakamatala ai taha o i kau toke tāmatau tau me he timi, toke tā Kong Shang Hong na ane pehe, i he kamatai ngā weni ne whie mau ke whai hono whakakaukau i lelei a hono tawhai toko tahani, koe uhi ke whakapapau i he ikai hoko eni ke ili whia mo manawahe ai maha ki. I he ene pehe ne nau ngāwe aki lewa ai mea ngāwe whakahono pōni ki e tawha, o ikai whie mau ke tawha ai sino, kai whakaata pe ki loto mo whakahu ai mea ngāwe, whakataha mo i tiupi ke ne to o mai ai pela o kwa i hono kofua, hange koe whakatapu. I e whakamatala ko tuk mai me he timi ngāwe asiaina, ko osi whakakeake lelei e toko tahani, pe e kai hapalopalema e hoko ki hono kofua. Ne whakamalo ia ki nau tolu e whamili o e toko tahani, i he mahino ko mole atu e whaingataan na ne whekuki mo ia. Kai ke hene lahi pe ai ngāhi ngāwe whakawhaito o ne whai e he timi whakawhale mahaki koe ni, lolotonga e nau i tongani i he whale mahaki vai o la. Oku i kai koha tokotoko ni whakawhale mahaki mai eni ai timi koe ni ki tongani, ka koe konga eni e nau whenga ke whakamalo hia ho nau wāwhenga o e aki mo vai o la, koe uhi koe mo uile lei e kakai o e whanua, talu me wāwhe taha walu. Ma ai o ngongo ale te oma televiso ne Tonga, ko Betty Blake i lo lahia. O ku hoha ai ngai kōpu whikau aki ki hono toka ngai ki nau e tā mo e whamamahi kau hi ka tō lahi e kakai ko nau whakatoka ngai e nau mo ua i he whamamahi ka o ku nau kukuta pe i loto o i gai wahe ki ha taha ke whai hata koni kau hi ko e nau toonga mo uilelei. Ko e lahi taha o ki nau tolu o ku kukuta e nau mamahi me he tā mo e whamamahi mā toonga ia mihi e nau mana wahe mo e tai lili ki a whahinga whamanamana e whai atu ki te ki nau tolu.
Ko hono whamahino eni me he ola o isawea nei whai he potunga o e statistika he tau ku o si o whamapau i pesete fitungo fulu mātaha e kakaiwhewhine o ku tā mo whamamahi ka akuna kukuta pe o i kai wahe pe tala ki a taha. Sena o li tato i vai mo e whai ki iki. Ko e ni ihi ko e ni o kukuta pe e nau mamahi o i kai ke whie wahe ki a taha e nau whaingata i a. Ka uhi ko i li whia ki ngai whamana mana o ku whai ki a te ki nau tolu. Ko i ngai whamana mana ko e ni o kau ki a ngai whaunga ke whi awe a ki a ngai whamatala pe ko lai tāwha whai tui i he interneti. Pe he tale ki ta wātoka ngai kine ka kai whiwhine po tu ngau i ngai whalata whanua i lai sāne tui pulotu ko e whika ko e ni o ku tonu ke whaiha toka ngalahi ki ai mo whaiha ngau e whawawawi ki ai ka hui ko tu unga hao mo e malu ai ka kai whiwhine. Ko sa vea wha Moimoi taha ai mix ai potu ngau e statistika, ne ase ai ai ola, ko e pesete fitu taha he waha tau e tau taha nima ke whahiwa, o ngau hi ko via, ka oku nau kukuta peho nau mamahi, o ikai ke nau lava o lea aki mo wahe ki hata. Pesete ua tolu, o e waha tau pe, o pehe, o nau whakatonu hia i pe e ki nau tolu, hono tā mo whakamamahi i ki nau tolu, iha ngai uhinga. I he ene pehe o whakaloloma. Ka mahu inga ke tau ngau e whakataha, koe aho e taha ono koe ni o ikai koe aho pe ke tuuaki, pia mo hono whakatupulake ilo ke no ta ofi koe ni e whakamamahe ka kai whewhine mo e whanau at atape. Ka okune toi o mai ai whai ngā maali e makehe, ke whai ai hatala noa, whekau aki mo e whakamamahi. Ke mau whawhanongo mo oni ki mau tolu, pia ke langa ha ngahi hoa ngā ue mālohi. Pia ke omi e mau ngahi toko ni, ke ofi kia te ki mau tolu, o nau fie mau lahi taha. E whahoko e ngahi kiliniki ke mo uilelei, o au tonu ke ngahi community, me Tongatapu uluaki ki Tongatapu wha, pia mo Tongatapu fitu. Lolo tonga nina e te pehetu i pulotu, whatatau ke sawea i he tau wanoa wataha, koe ka kai whiwhine e toko wha mano tupu o nau ngau e aki ai interneti. Koe wā i tau lahi taha hoko ki ai e tā me whamamahi ka o nau whakalongolongo, o hoko i aki he tau taha nima ki he tau wha hiwa. I he tohi ka kai wha Moimoi taha e potu ngau e statistika tō ngā he wanoa wataha, o ku hai, koe toko wha mano, wha awhe mā walu me he waha tau e tau hongo fulu ke tau fitu nima ki o lunga, o ku nau ngau e aki e interneti. I he waha tau koe ni, o ku iai ai toko wha awhe, wha mano tolu awhe, ni mange au walu wha, o ku nau ngau e aki e nau telefoni, ke nau hu ke interneti. I he waha tau tatau pe, koe toko wha mano o no awhe, wha mano mā o no ngeau hiwa ono, ko e nau ngau e ake interneti ke hu ke media sosiale. Ko e tau motua o kulahi taha e nau ngau e ake interneti, o i he waha tau o e tau taha nima ke tau uawha. Pea ko e tau motua o kulahi taha e nau ngau e ake a telefoni ke interneti, e waha tau o e tau ua noa ke he ua hiwa. O ku haa mahino mai me iai, pea i he whakatotolo, o ke ai o ku whakaavalisi, ke whakamole ki e he tau tupu, ai hoa e taha wha tupu i he interneti. O ki kai haofo i he whakaukau atu ki he whatongia mahu inga o interneti, i hono whakawhehoko take e kakai ki he ako, ki he ngāwe, ki he mauanga whakamatala, whakawhehoko take ki ngai kau ngā mea mo e whamili. Ka tau te whito ki he talo me he kamata koia e mahaki koe COVID tahiwa. Ka i he taim tatau, o kua ua pe ai ngau e totonu ake interneti, pia mohono ngau e hala aki. O hoko ai ai whakamamahi whaka-elektronika. I tō ngani o tau mamata ki he palopalema, hono ngau e hala e ake ai interneti. Ani nei lawe kai a ofa. O whakaau, pia o koe ke whakaau ke sisi, o whakaau ke lahiange ai palopalema i he media sosiale. O ku kawai ai ngahi atawhawhoi tui hono whiawe ake holo mama ki he interneti. Whakamana mana i he interneti mo e telefoni, lau i kovi.
O kia whaka au me potu ngā ue me ngahi kupu aki ke vete ki a ngahi palopalema ko e ni I he lolotonga ko e aho taha ono o e whakangata e tā me whakamamahi ka kai whewhine pio ko 16 days of activism. Mai ngonga le tio me televisione Tonga ko au sanolita tu I vai. Pea nai mea e tamapili nisi ka launi tupo toa urukālala o whoa ki atu e ngai pale ki he whānau wako I kolisko tupou ai ko nau I kona ai whei ngā ko ki he taofra ko wana wani maa. Ko e kātonga tana ki tō ungani ne me ai mo e prenisesi ka launi sina takala. Peti Blake ilo lahia mo e whakai ki. Ko e aho o whiawhia mo e wela mā whana I he loto o I ngāhi whāmili pe heke whānau wako e kolisko tupou. Hili ahono whakailonga I makehe a ki nau tolu tu uki mua I he malai o ako angani I he tauni. Ko tau aki eni e ua hono leko ti e he kolisko tupou a toko ua ke na hamusi ai tu uki mua whakakātoa e kolisi I he mahino o kua ai form fitu. Ai a koe polokalama whakawaha apule anga mo polokalama ako whakafonua. Ko I kuna I he whanau ako form fitu whakafonua ne hamusia e tua melie eukaliti me nukunuku mo whasmoe awhi aki ai peseti e he waua poini nima. Ko I ngahi lesoni whakakātoa e whāne I kuna e eukaliti o kau ki ai lesoni whika, lesoni talateu ki e setitistika, lesoni tauhitohi, mo lesoni ako Tongatapu. Ko e wane I kuna aki a e peseti e hi waua poin tolu e siale vai lea, pea tolu ki ai asosaia lava kei aho mo e peseti e valunima poini ua. I e form fitu ako whakawaha apule anga ne hamusia e Stephen Scott whale fo o makawe molongo mapu wa wau ai tu uki mua, aki ai peseti e valua. Ko hilia e ne tu uki mua I ngahi lesoni whakakātoa e tolu o kau ki ai lesoni chemistry, lesoni lea whakapilitania, mo lesoni siokalafi. Ko I wane I kunaia e vilea mitatafu me peseti e fitu ono point tolu, pea Eliesa fifita mo peseti e fitu whāpoiniono I he tolu. Lolotonga e wauni ne me ai tamapili niskalauni tupo toa ulukālala o whakalotolahi ki whānau wako taututuku I he tauni, ai fie mau ke kei tuu mau pe I he eiki e nau whalala, koe uhi o I kai koe ngata eni, ka koe whakailonga eni e hala whanonga fo o mo makehe e hokoti ai e nau whenga I he kaha u. Kau korisko tō, ko lava ano teu I motolu. O ngō whiunga, mai whatongi ai ua ki motolu ki ai. Mai whanua, siasi, o mōngu ngai whamiri. Nea ngō peu whewhe e maka ne mau. Ko mō whiunga, he whakatewhito ki motolu I a sisu. O mō mau I konsenis mo ui. Māma, ke mō lava atala I rei me kovi, nea ngō I kākā. E mālohi. Ke Moimoi he mōni, nea ngoi whangatanga. Ko e ikuna lai e ahonu. Kau teu ho mō wholau. Mō wholau atu, ko e kau koristutuku, korisko tupo. Nea ngoi ke he wholau ko ia, ko e kāpasa, mo e kau waka, tatau ai pe. Pea ko e kai whoa whangata, ne kai ke mō os whowai, whakataha ke heni. Whatawang pe ke iki, ke ne wate malai, me mama, ke lere matangi ho mō wholau. O whanga ki mō maha Christmas Congress ia, o whiawhia mō whamiri, aloha kitu. Ia whakamatala whakatau e pule ako o I kolisi, Reverend Samuela Fonua na anepehe, na e kamata aki ako angani e whānau ako e tahawhe uangeau tahafitu, ka I he kātoanga tutuku o e ahoni, o kui kuna ai e whānau ako e whitngiau tupu, ai tau whakaako wanoa wanima me I he kolisi. Na anepehe, neongo na iai ai ngahi pole ne whihanga ngai mo kolisi lorotonga ai tau, ka ako nau ikuna kotoa pē. Na iai mo ngahi lava mea kehe pē ne ikuna e whanau ako e ni ihi o au pē ki he malai o e sipoti. Ma ai ngongo ale te o ma televisione Tonga, ko au Peti Blake ilo lahia. O ni ngongo whaloto whanua ia, koe ngahi ngongo me malai o e sipoti hoko mai ia, mo piea olie. Maloma tau ki whilonga ki koe wakaini ki he malai o e sipoti.
Na e whalau pe mo tu Ameri e te misoka whiwhine whaafonua i loa koe mataliki ki he whiau he sivi hū ai wahenga o shea nia he whekumi ki he sea ki he ipo mamani whiwha he wanoa ua whitu. O rotonga i he to motuku ki ai e mataliki e te tewa ki he whiau he kau amanaki kamata i ahoa waru e mahina ni ki ha ura ki o tisema whawhiki ki ai e tongani me o to motuku ki tahiti pehefo ki Amerika haa moa ki he sea ki he whiau hi hoko. Wharatau ki he whamatana tuku mai pe me kau taha soka to ngā koe whiau hine ku konga i tolu. Ai koe konga uluanki e ni u whalau ke mataliki pe a koe i kuna i e whalau ki takai hono ua pe tātuku ki nu sila takai whaosi i Februari au wanoa ua no. Rotonga ni o ku whiawhia e whaiako ki li fuere pe mune ka ofisiale whenga maari e mai kapteni tawhi ana waka mo ni i kehemi tō pure anga ke whalau whakataha mo i whanau nei teu i tonga ni. O mahino pe mi he squati ko whalau mo e whaiako ko tō tāhiwa mi tongani pe a tānaki at kia i me toko ua mei tō pure anga tuku kehe ni ihe ku taila vea pe te ria na a kafu hataha mi he squati lorotonga ke whetoki atu. Ka ke he whepake matariki mo Amerika haa moa he whalai te wikeni pe a koe ikuna e whainoro ai pe mo e hao mai ko ia he pakihi e tahiti mo e otu moto kuki. Ko e squati le vaini a matariki ku i kia e tā maawharetau Sofia na Moala, ana Pongi, ana Poloviri, te Matonga, Poli na Taofi, ko Lostika Feke, Crystal Foto, ana Talasinga, Vika Mafi, Patiola Tonga, ana Lopeti o Whaloto la Akulu, Lavini Afu, ana Maria Vahe, Ofa Filimone, Milaia Poloviri, Taviana Vaka, Loma Magnisi, Sophie Hale, mo Caroline Foto. Ko e wakailewa ene ki e tu unga oi ea i huna tuko mai me wa wakai matangi atonga i whamoto mo e poto ngā awe meidek. Malo lau mare hau eki pa mo e lelei a tong kotoa tari tari reping mo tolu ke tau whamtala ea ko ia ki he efi afi ni ngahi tala no lahe ne tau whakamatala ea. Ko tau kei whiawat pe pa mo e au fia. Iau mo whenga mare ki ha uha tu moto tau whai whanongat ko ia i he pōni behefoki ki a pongi pongi. Me he imisi satellite ko e ahoni lahi ke au fia pe o tonga i he ahoni. Neong fong ne lahi alo maari pe ko ngalahi o tonga, kana e lahi ke au fia pe fotunga ko ia o e langi. Wai fong maha alo tāmaki e utoka ki e whakahihifo ko ia o tu tonga. Ta wea whenga maari ke ne omi, haku o uha ki o tau ahi wahi whunua. Ka koe aho e nima ko ia ka hoko maiba me Pasifiki, whakaau ke ngā una te alo tāmaki ke mamao atu ke whakahake e a whalaite, pe whakaau ke alo maari e ai o tu tonga e whakasinga koe wike, ko hi koe ngā unuma e alo maari e koe pe mihe whakatonga i fo. Tene omi ha alo maari e ki he o tu tonga, pe pefoki ki ha ea o wangi moko moko pe mihe tonga, mo tonga hahake ke whakasinga koe ia o wike. Ka koe whamatala ea pe mihe pōni o au ki a pongi pongi, lahi ke au fia pe fotunga ko ia o e langi e tau whai whanongat ko he pōni. Malawa ke ai moha uha ki o tau ngahi vai whanua hono kotoa pe, pea o koe whenga maari ke loro lahi iha ngahi taimi. Koe hawiri o kuangi pa mi he toke lau pe mo e toke lau hahake, maire tahi tahanima ki hi Tongatapu pe mo eua, pea maire tahi i hongo fulu ki he ongo niua. Koe maurua tahi fua mawhana pe koe moko tahi fua mawhana ke he pōni, e au i ke tikiriso sase ua tolu ki Tongatapu pe mo eua, pea tikiriso sasi e wanima ki he whakatoke lau. Whamtala e koe ki a pongi pongi, lahi au fia pe langi ki a pongi pongi, malawa ki ai pea moha uha. Lolo lahi whoki ha ngai taimi, ia ngai wheitu ni kotoa pe koe watu tonga. Whatoa ngā iange, neongo ne au fia, ka aku mawhana e ako hi pe koe toke lau ko ia ai hawiri. Fua mawhana marunga taha pe koe mawhana taha ea ki a pongi pongi e malawa ki a ui ke tikiriso sasi e ua fito ke whakatonga, pea tikiriso sasi e ua hiva ki he ongo niua. Taimi ko ia o e tahi, tau maari e tahi he toi kuata koe ke taha wā e toa pōia pōni, pea maha toka osmite nima ko ia pa mehe ono pongpong ko ia a pongi pongi. Koe la a pea mo e mahina, hopo e la a he toi minite hongo fulu ko ia ki he ono a pongpongi, pea hopo e mahina e osi minite, tahataha ko ia pa mehe pongpongi pe a pongpongi. Whaosau pe whamtalaya aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa, malawa ke ha ngai uhatu moto ke whalaite ko ia o e wikeni, whakaau ke alo maari e lelei au pito ki he kam whakaosinga ko e wikeni, pea pefoki ke kamataanga ko ia o wike kahau. Fua mawhana ke aho e nima ka hoko mai, maalunga taha tibiso sase ua ono ki he ua walo. Ka koe taungatanga pe ki kawhini, maalo pito mo mea mai, ka mo mea. Ko e tuo ngaia o e ea, ka tau toi wakaingi pehe ki ngahi ulu i a ngongo. Fe wholawholai ene a whio King Tupo Wono, mo e Palestini o Siaina,
I Beijing ki hanga hi whalagalaka I he whengai ake o ngā whanua whakatau osi. Whatai au ngā I e he whakamau angatangi, ai tōtu oni ne whai e whakamau angalahi ki he pange pule whawhanua atonga o whikau aken me hopo me komsoni ki no whawhipaki e tai whaitatono. Pea me ai tamapiri nisi kalauni o whuaki atu ngai pale o I whanau wako ne tōki mo ai he kolis kotupo ki he tau whakaako wanua wanima. Mo e kakato pea o ngā hiongo ngome leti o Tonga ulua ki moi waka e pehe ki he televisione Tonga mo whakaamo ne au taki kotoa ato pea ki lato whale kotoa. Kai malo e tau kei whiau mai, ka mō le a. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, Their Majesties arrive in Beijing and meet with President Xi. Court of Appeal dismisses Anti-Corruption Commission's case against the National Reserve Bank, and Tuamelia Eukaliti awarded tax of Tobo College for their national stream, while Stephen Falefa'o was awarded tax for the international stream. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. Their Majesties King Dubo VI and Queen Nanasba'o have arrived in the Chinese capital of Beijing, where Their Majesties met with President Xi Jinping in a bilateral meeting focused on key areas of cooperation and development between the two countries. During this important engagement, President Xi emphasized China's commitment to working closely with Tonga in aligning development plans that are consistent with Tonga's needs, ensuring continued support from the Chinese government in various sectors in Tonga that work in partnership with China for improvement and progress. China expressed its readiness to assist and support Tonga in strengthening trade relations and investment opportunities, the agriculture and fishery sectors, major government infrastructure, projects, clean energy initiatives, health and medical services, tourism, as well as efforts related to climate change. For Tonga, this support from China will further enhance the relationship between the two nations, and President Xi indicated that China will expand opportunities for collaborative programs in education, sports, youth, media, and other initiatives contributing to Tonga's economic and social development. The Court of Appeal have dismissed the case brought against the National Reserve Bank by the Anti-Corruption Commissioner, with the court ruling in favor of the National Reserve Bank on November 20th. The appeal follows a legal challenge brought by the Anti-Corruption Commissioner against the bank's bonus payments to staff in 2024. The case began with a dispute over legality of the bonus payments, which were made in recognition of the NRBT's record net worth profit of 20 million pa'anga in 2023 and 35 million pa'anga in 2024. The bonuses were also tied to the bank's 35th anniversary celebration. The NRBT submitted to the Court of Appeal that the bank's governor, Tatafu had sought legal advice on the proposed one-off payout of around 5,000 pa'anga per staff member to recognize their dedication leading up to the bank's anniversary. After receiving legal counsel, the governor presented the proposal to the Board of Directors, and the resolution was passed at a meeting on the 12th of September 2024. Despite this, the ACC sought judicial review, arguing that the bonuses violated the NRBT Act, which restricts remuneration based on the bank's profits. The ACC also argued that the bonus payments constituted a breach of trust and misfeasance in public office. Additionally, the ACC sought an order prohibiting the NRBT from paying similar bonuses in the future, where those bonuses are based on the NRBT's profits and revenue. The NRBT countered that the ACC lacked the authority to bring the case and that the proceedings were an abuse of process. The Court of Appeal ruled that the case should not have been brought, as the limited grounds for striking out the application had been dismissed, and that the grounds for the appeal had not been raised by the appellants until the court itself brought it up.
The court also ruled that no order for costs would be made, either in the lower court or in this appeal. As a result, the NRBT's appeal was allowed and the earlier orders were set aside. From Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. A Chinese medical team helped save a 12-year-old boy at Viola Hospital after successfully draining a large renal abscess using an ultrasound-guided procedure. He was admitted with high fever and chills as the CT scan revealed an 8-centimeter abscess near his right kidney. Dr. Kong Xiang-chong, an ultrasound intervention specialist with the 6th Chinese medical team in Tonga, confirmed that the ultrasound-guided puncture and drainage procedure was the safest and effective option, having concern that open surgery would be too traumatic for the young boy. The team successfully aspirated the pus and placed a drainage tube as the ultrasound was used to locate the abscess precisely. The drainage tube was removed 3 days later, and follow-up images showed that abscess had completely disappeared. The family of the young 12-year-old boy, who had prayed for a less invasive treatment, expressed deep gratitude after the successful procedure as he was discharged afterwards. Dr. Kong has performed 6 such drainage procedures, 863 ultrasound exams, and 35 biopsies, improving imaging services at Viola Hospital. Chinese medical teams have been providing medical support across Tonga since 2018. Their services continue to strengthen China and Tonga's relationship towards better healthcare for local communities. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. The Ministry of Internal Affairs and related stakeholders are using the 16 Days of Activism campaign to confront the growing crisis of violence, intimidation, and silent suffering faced by women in Tonga. The campaign comes as recent data exposes the extent of the issue. A survey conducted by the Statistics Department last year revealed that 71% of women who experience violence are unable to speak up. Many keep their suffering hidden due to fear or threats made against them. The director of the Women's Affairs Division, Ilaisane Tupoilotu, says the findings require urgent attention because of the serious risks they pose to the safety and well-being of Tongan women. She highlighted that intimidation includes actions such as the spreading of private information and the sharing of intimate images, online tactics that further silence victims. Tuipolotu adds that more than 40,000 women in Tonga are using the internet, according to the 2021 survey, increasing their exposure to online forms of harassment. The age group most affected by violence and abuse, yet choosing not to report their experiences, are women aged 15 to 49. With the launch of the 16 Days of Activism campaign, the ministry hopes to shed light on these issues, encourage women to speak out, and strengthen efforts to end violence against women in Tonga. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. And the Bold College celebrated their students' academic achievements for 2025 today with their Royal Highnesses Crown Prince Tupoto'a and Crown Princess Sinaitakala as guests of honor. This is the second year the school has crowned 2 ducks with separate recognition for the National Form 7 and the International Form 7. The ducks for the National Form 7 was Tuamelie Eukaliti from Nuku'alofa and Fasmoyafi, who achieved 92.5%. Eukaliti also took top prizes in mathematics, Introduction to Official Statistics, Foundation Accounting, and Biblical Studies. The proxime excellence was Siale Vailea with 92.3%, while third place went to Sosaia Lavake Aho with 85.2%. The ducks for the International Form 7 was Stephen Scott Falefo'o from Makavelongo Mapuvava'u with 82%. Falefo'o scored highest in chemistry, English, and geography. Second place was awarded to William Tongatapu with 76.3%, and third to Eliesa Fefita with 74.6%. In his remarks,
The Crown Prince encouraged students to keep God at the center of their lives as they prepare for the future, reminding them that they are the hope and the future of Tonga. Reverend Samuela Fonua noted that while 1,217 students registered at the beginning of the year, just over 700 students completed the academic year. He praised the resilience of the students, saying that despite challenges they had faced, they conquered obstacles and achieved success across many areas of study. The graduation was both a celebration of academic excellence and a moment of national pride, highlighted by the presence of their Royal Highnesses. From Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. That was the latest from the local scene with Radio and Television Tonga News for tonight. Up next, we'll join Pia Oli for the latest in sports. Welcome back in sport. The national women's football team, the Mataliki, have left the kingdom for the Cook Islands ahead of the 2027 FIFA Women's World Cup qualifiers. Tonga Football confirmed to Radio Tonga Sports News this morning that the team arrived in the Cook Islands yesterday, where they'll begin their campaign this Friday and continue through Monday. Tonga will compete against the hosts, Tahiti and American Samoa. In the opening round, the Mataliki will face American Samoa, with the winner advancing to next Monday's final on the 1st of December. Head coach Cliffy Well is travelling with a squad of 19 players, including captain Taviana Vaka, who joins the team in Rarotonga from overseas. The squad features a strong group of young players from under-19s, along with only 2 overseas-based players. Coach Welle says officials are focused on preparing the team to achieve their goal of winning each match on the road to qualification. Meanwhile, additional squad members remain at home as reserves as the Mataliki continue their preparations. That was sports news with Pia Oli. Now taking a look at the latest weather updates from the Tonga Met Service. Good evening. This is evening forecast from Tonga Met. Our main headline for tonight: cloudy conditions with occasional showers are still expected for all of Tonga for tonight and also tomorrow. From today's satellite imagery, partly cloudy over to the north, but obviously mostly cloudy from the central down to the southern part of the group. A cloud band lies to the west of the group. This indicates a trough, and it is likely to bring occasional showers to all of Tonga. In the next 5 days, in a broader view, this rain band will continue to move to the east by Friday this week and becoming fine toward the end of this week for all of Tonga as this high pressure moves in from the west, bringing fine weather for all with cool southeasterly wind flow toward the end of this week. Forecast from tonight until tomorrow morning will be mostly cloudy for all of Tonga, with occasional showers. Could be heavy at times over some places. Wind will be around 15 knots down to the southern part of the group and 10 knots to the northern part. Minimum temperature for tonight will be around 23 degrees Celsius for Tongatapu and Ewa and up to 25 degrees Celsius over the Niuas. Forecast for tomorrow, cloudy conditions will continue to persist over our areas, with occasional showers. Could be heavy at times over some places, with maximum temperature will be around 27 degrees Celsius to the south and up to 29 degrees Celsius over the Niuas. Tide prediction: high tide will be at 11:45 p.m. tonight, midnight tonight, and low tide will be around 5 minutes past 6 a.m. tomorrow morning. Sun and moon sunrise will be around 10 minutes to 6 a.m. tomorrow morning, and moonrise will be around 16 minutes past 11 a.m. tomorrow morning. Lastly, with 5 days outlook for Nuku'alofa, expecting few showers for Friday but becoming fine toward the end of this week and also starting off next week. Maximum temperature for the next 5 days will be around 26 degrees Celsius to 28 degrees Celsius. And that will be all for tonight. Good evening. Thank you to Viola and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. And that wraps up this hour's news package with Radio and Television Tonga News for tonight. Before we part, here's a final look at tonight's top stories. Their Majesties arrive in Beijing and meet with President Xi.
Court of Appeal dismisses Anti-Corruption Commission's case against the National Reserve Bank, and Tuamelia Eukaliti awarded tax of Tobo College for their national stream, while Stephen Falefo'o was awarded tax for the international stream. That was the news with Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.